Persons. First of all, I want to apologize for the delay that uh, for the delay of this conference for the press briefing. But first of all, I would like to introduce from our side. This is Karbi Film Society. I myself is the president. My name is Dhaniram Tiso. Next is Mohol Singh Rongpi. He is vice president. Sondar Singh Pro, everybody knows. He is here. He is advisor of our society, and our general secretary Dilip Dey, and our office secretary Ramkumar Teron. Yes. And he is organizing secretary, our Suresh Timong, and all our members sitting behind me. Now I would like introduction from your side. You represent which media? Kadobe media coating you consummate, Nedum Film Society in the Napransi. Karbi Jutang Sing Hon, Mate Lamajan Sing Hon, a cardom Pajirigo. Cardom. Maso conference bank, Nitum Pachun Ponji Pusi, Nitum Pachisi Pon Nasilanchola. Opomed into President Sartame, now to Manu Talo, the non Kivanji Chitia Chiklo. Kepla pen crazy la nini Karbi Film Society mangso op kaita ningkan thom ben la samdu sitame non la covid mangso ke duko ga jone non ningkan thom ben ma sabso parchet lo boy pisani tum kaya teng mangso sayang de conference general conference mate chongmai pi mangso pa chunje phanchi sik pon lo ase dil tum bangso a chongmai pi long ke la halo program luating bagala hello itum tarik cap bangsorni bangke earning some por phai ge thom bangke niltum la participants mate delegates tum phan niltum reception doji laben earning some por phai pli bangke subject committee meeting doji lapen la so earning some por phai hora achitim 5:30 pm menge joising tokbi cinema chikimo film show so asayang dengan tumbi ponji lake kangpu ponji bang lake Sar Joni Timong Honorable MSc Karbi Thomas Council la pendela sob inku pondelo polrang te niltombang so long kachichini thupu National Award kelong Karbi film Karbi short movie la same peneng se kelong lamarjan solo ada paklang ponji Laben song thak National Award ke long tang Lamarjan do muso bipo bu che thang club labang so Lamarjan same dak paklang ponji lapen haimu pu prak cine award along bang so nong e ke long haimu best film lo other than Assamese language bang so a category long ke long pon haimu Lamarjan same che paklang ponji arni gang sam por phai baji pho la so abang ke nil tum open session mate rat mai pi bang so tum song president hin ben si do pon po la pentenil tum bangso radamai pilong nil tum karchu ponji bangso penaan do dak herilo la so sayang deng bangke felicitation to eminent artists and personalities ke chengsi bangke Padmasri Dhanesarang ti sar alang lifan archu ponji la pende hini bangke Mr. Khonjan Kisornath producer and director kachichini thu national award ke longa bangkhu Kachichini thu pala marjan National Award ke long bang pu lang li phanar chu ponji la pente ke thom bangke Sar Bida Singh Rongpi founder president KFS Karbi Film Society founder filmmaker la pen renowned singer la pen hal haimu film producer director haimu film la Praxini Award ke long bangso haimu la marjan same alang li si customer kon produce Sarlo la selang li khansame archu ponji la pende phieng deng mange Samson Terang founder general secretary Karbi Film Society non bange advisor lo alang li khansame nil to archu ponji la pende do thulang sangpi pukhila lekthepi renowned singer alang li khansame to archu ponji la pende do thulang frok bange Hemari Togbi retired deputy director art and culture labang trok panil tum bangso radamai pilong nil tum archu ponji la so radamai pilong ni tum alhi sarpu ke hang pon lake chief guest
Sir Dr. Tuliram Ronghang, Honorable CM KAC, lapen the special guest bangke Horen Singh Bey, Honorable MP, 3ST Autonomous District Parliamentary Constituency. Lapen the Dutula, special guest long, Sir Surya Rongphar, EM, in charge art and culture. Lalo lapen guest of honor bangke Bidasing Leng, Honorable MLA, Sir Dorsing Ronghang, Honorable MLA, Rup Singh Taron, Honorable MLA, lapen Sir Chandra Singh Kro, President KCS, lapen Sir Barimingti, President Karbi Lamedame, lapen la tarik ke babangke lansing tum sayang deng inton ponji, lapen tarik kreisi bangke citia ciklu tarik kreisi bangke adap porfainar kepen bangke Lake Host Ponpo, lagi iltum song a President Sir Dhuniram Tisohin bensi bangso lama bang intur Ponpo lapen te ladak Vice President lapen Vice President bang hini Mongol Singh Rongpi lapen member terang alang tum cerap densi bangso Lake Host asai bang tum pacun Ponpo lapen te porfai nar kebra milining koi apor bangke nilitum larang sina sarpo rurang sina sarpo pan nitum kardom kardi asang deng padu ponji labang so asang deng keja ponji bangke iltum karbi jutang song mate Karbi Culture Society amai fu Chandra Singh Kro sarahin bensi bang so asang deng bangke japon po lapente por final kebra chitim 8:30 la so bangke kichikimo almost to be led by Ben Singh Timung senior bangso artist lo Karlitang rumhan chikimo bas so asang deng bangke alang lin pensi klem ponpo apende bangso long chirap ding bangke la song akong chun bang alang lisi bangso bang chirap ponpo lapente porphai sirke pa bangke plantation program do awareness program for good natural environment to be led by Mr. Surya Rongphar, Honorable EM, in charge art and culture alang lin pensi langso sayang deng bangke pangcheng ponpo lapen baji cap an bangke langso ke jun laso lapen porphai crazy abangke niltum puthot bangso conference mate chongmai pi bangso ang deng bang niltum pangcheng ponpo lapen te porphai hini bangke tamari kela lapen porphai ke thom bangke puthot niltum bangso conference asayang deng bangso kijut asayang deng lo Central Executive Committee amai lapente laso akimi bangso abang pu kangwai bangso arpu kacilar mati kacengwai laso asayang deng bang ponpo 5 September আজি হৈছে 8 তাৰিখ আজি 8 তাৰিখ 5 September দিনা মোৰ কলকাতা সত্যজিৎ ৰায় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট তেওঁৰ দিন লগত মই লগ কৰিছিলোঁ তাত তেওঁলোকেতো বহুত এনকাৰেজ কৰিছে আমাক তেওঁলোকে ইয়াত আহি প্ৰগ্ৰাম কৰিব আৰু আমাৰ লগত এটা MOU চুক্তি হ'ব সেই চুক্তিৰ মতে তেওঁলোকে এভৰি নাও এণ্ড দেন ফৰ দি কোৱালিটি ফিল্ম for the exposure of beautiful culture, story, everything. Hitu mane quality jate technically sound hoy. Aru outside exposure karone teloke ahi amak yar workshop koribo, training dibo etc. Gotike hey eta Karbi Film Society development to bortoman leke itu. Aru photograph to ase teo Karbi pohodi ami honor korisilu. Photograph our office secretary will provide you if you need. Teo amak welcome korise. Moi goisilu nije 5 tarikhe. Ei jua September 5 tarikhe. Gure moi jua kali hai paisu. Gotike hey development eta hoise. Etu amar Karbi Film Society. Etu kotu hua nai ohomot. Prothom amar logot he kotha hoise. Gotike heitu information to apnalok hoise. Yate আমার মতো আছে কার্বি লামারজান রুমতুমো পাংচুলনা আমার মতোটো এইটো আছে তাই মানে আমার কার্বি লামারজান মানে কার্বির যেটো বংশবি তাই মানে উনকিৰ আৰু তুমো মানে লুন পুৰণা বিলাক সেই কাৰণেতো আমি এবাৰ কনফাৰেন্সত আমি সেইটো ইম্পৰ্টেন্ট দিছো য'ত যাতে আমাৰ
আমাৰ ফিল্মবিলাক কোৱালিটি হয় আপুনি যিটো সুধিছে সেইটোৰ ওপৰতে বেছ কৰিহে আমাৰ কিবাটো হৈছে সেইকাৰণে তাৰমানে আমি সেইটো কাৰণে সেইটো প্ৰথম ইয়াতে 10 তাৰিখে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰগ্ৰামত হাইলাইট অলপ ধুনীয়াকৈ চালে না গম পাব ছাৰ আমি ফিল্মটো নেশ্যনেল এৱাৰ্ড এইটো বছৰত পাইছে আৰু কাৰ্বি ফিল্ম বছু বিপু নেশ্যনেল এৱাৰ্ড এইটো প্ৰাক চিনি এৱাৰ্ড আমি ষ্টেট এৱাৰ্ড হয় এইটো সেইবোৰৰ ওপৰত যাতে আকৌ কিমান আমাৰ তাৰমানে কাৰ্বি ফিল্মবিলাক যাতে আৰু নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমি লৈ যাব পাৰে কোৱালিটি তেতিয়াতে আমি কোৱালিটিৰ ওপৰত সেই কোৱালিটিৰ ওপৰতে এতিয়া আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰে অলপ আগত কৈছিলে দিল্লী কলকাতালৈকে আমি গৈছোঁ প্ৰগ্ৰাম এইবিলাক কেনেকৈ কি হয় সিহঁতৰ পৰা MOU হোৱাৰ পাছতো আৰু আমি ইয়াতেই গম পাই যাম আমি কিমান কোৱালিটি কি কৰিব পাৰে সেইটোৱে আৰু আমি নিশ্চয় এইটোৰ ওপৰতো আমি আছে ইয়াতে আমাৰ এই ছাবজেক্ট মিটিং আমাৰ ইয়াতে আছে প্ৰগ্ৰামৰ সেই তেতিয়াতে আমি ইয়াতে প্ৰথমতে ইয়াতে দেখাইছোঁ এইটো নেশ্যনেল এৱাৰ্ড নেশ্যনেল এৱাৰ্ড এইটো ধেমালি নহয়